Assalamualaikum teman-teman. Wow, ada apa lagi teman-teman nih? Wow, ini ada Marsha dengan Boba. Ternyata teman-teman ada Karas dengan Meme. Wow, ada Monkai. Wow, ada Popit juga ternyata teman-teman. Wow, ini ada Upi dengan si Ipin, Doraemon. Wow, jaga Squid Game, ondel-ondel pocong. Wow. Oke teman-teman, kita amankan dulu ini. Wow, ini penjaga Squid Game. Wah, keren teman-teman nih. Kita amankan lagi ini teman-teman, di mana ya teman-teman ya? Oke teman-teman, kita taruh di sini saja nih teman-teman nih. Wah, mantap ya teman-teman ya. Wow, ini apa lagi nih? Wow, ini si Boba dengan si Marsha. Oke teman-teman, kita amankan si Boba dengan si Marsha. Wah, keren teman-teman nih. Oke teman-teman, kita amankan lagi ini teman. Wow, keren teman-teman ya. Oke teman-teman, kita amankan lagi. Wow, ini ada Kakak Ros. Oke teman-teman, kita amankan si Kakak Ros ini. Oke teman-teman ya. Wow, ini apalagi nih si Meme ya. Wah, keren teman-teman nih. Ada si Meme ternyata teman-teman nih. Wah, mantap ya teman-teman ya. Ada si Meme. Wow, mantap ya teman-teman nih. Wow, ini apa lagi nih teman-teman nih? Wow, ini ada baby King Kong ternyata teman-teman. Wah, mantap nih teman-teman nih. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wow, mantap ya teman-teman ya. Wow, ini apa lagi? Wow, ini si Popit. Oke teman-teman. Wow, ternyata ada Popit baju. Wow, Popit dinosaurus. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman. Oke teman-teman. Wow, ternyata banyak ya mainannya di sini. Wow, ini apa lagi teman-teman nih? Wow, ini dia si keluarga Upin Ipin. Oke teman-teman, kita amankan keluarga Upin dengan si Ipin. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, mantap nih teman-teman nih. Oke teman-teman. Oke, kita apalagi kita amankan nih teman-teman nih. Wow, ini si Doraemon ternyata. Wah, keren ya teman-teman ya. Ada Doraemon. Wah, mantap teman-teman nih. Ternyata ada si Doraemon. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman si Doraemon ya. Wow, keren ya teman-teman ya. Oke teman-teman, apalagi nih kita amankan ini ya. Oke teman-teman, di mana kita mencarinya teman-teman nih? Wow, ini dia teman-teman nih. Wow, ada Squid Game. Wah, mantap teman-teman nih. Hai, keren teman-teman nih. Ada Squid Game-nya di sini. Oke teman-teman, kita taruh lagi di sini teman-teman nih. Wah, keren ya teman-teman ya. Ada jaga Squid Game. Oke teman-teman, kita amankan apalagi ini teman-teman ini. Wow, ini dia si ondel pocong. Wah, mantap teman-teman nih. Ada si ondel pocongnya. Wow, keren ya teman-teman ya. Ternyata di sini ada ondel pocong. Oke teman-teman, cukup kita taruh di sini saja teman-teman. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pencarian kita teman-teman. Tapi jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.